Lezakhamuzi zakule ndawo yaseMooiplaas zithi sekuphele iminyaka emihlanu zihlushwa izindlovu ezicekela phansi izitshalo zabo emasimini njengoba bephila ngokutshala kule ndawo. Sihlushubeta tindlovu sineminyaka lesihlanu solo tiyasihlupha nasilima tangena tizidlele. Uma siya kulaba phasi betindlovu bathi bona abancephedelisi ngalutho. Thina silinyalelwe la kude lekumele sikudle siphila khona lamasimini. Uthi uma bebika ngalolu daba lwezindlovu kubaphathi besiqiwi babatshela ukuthi yibo abahlala eduze nendawo yezindlovu esiqiwini. Sithe sisekhona nabo bobheki bathi bobheki bona thina sihlala celeni kwetindlovu ngithi lesisuke letindlovu. So lento yababhlungu kakhulu ngoba sinisakhula solo masimi siphila ngawo. Belunga sibathi siphila lamasimini. Bantu abadala basikhulise ngawo lamasimi basifundise ngawo. Namhla nazidlelwa indlovu abafundi ukusinaka abafundi ukusincephetelisa. Kusincephetelisa wakhona kufuna size silwe kakhulu nabo. Lezakhamuzi zithi ziphila ngakho ukulima emasimini. Besicela manje babuye basilalele basive isikhathi babuye batobona lo monakalo. Bangasolo bawuve emafonini babuye batobona ukuthi indlovu tiyamosha. Ngilapho siphila khona sesitawuphila ngani uma ngabe setidla lokho lesincane sekuzamaka. Umsebenzi ayikho namuhla sitawushonaphi nangabe sithi siyalima indlovu tifike tidle. Umnyango wezokuvakasha nokungcebeleka eMpumalanga uthi usuziqoqile lezi ndlovu izakhamuzi ezikhala ngazo.